Za 13. dan Ramazana donosim vam recept za punjeni pečeni krompir. Ovo je super lako za napraviti, možete staviti bukvalno šta god želite i volite ovaj krompir, a odličan je i za poslužiti počasti goste za iftar jer je baš zanimljiv i ukusan. Za punjenje, kao što sam rekla, možete birati šta god želite. Ja sam ovaj put stavila pureća prsa, puno sira, kiseli krasavce, fafaron izrezana sitno i 2 jaja da se sve to fino poveže. Ovo je jedno baš nezahtjevno jelo, samo što morate biti spremni da se krompir peče barem sat i po, pa čak i do sat i 45 minuta, ovisno o veličini krompira koji ste odabrali. Kada krompir bude gotov, polako ga uz pomoć krpe ili one rukavice i pribora odmotajte iz folije, pa samo skinite korcu onako sa vrha kako sam ja i pokazala u ovom videu. Iskružite krompir lagano da ne pukne korca i izgnječite to što ste izvadili u zdjeli. Dodajte jaja, začinite i umutite. I naravno dodajte priloge. Svaki krompir napunite pozamašno, pospite sa još malo sira odozgo da se to fino zapeče i pecite u redu nekih 10 minuta. Krompir poslužite uz krem, sir, povlaku ili sos po želji i uživajte. Sada uz jednu kockicu kolača od naranče koji sam opet morala praviti jer mu ne mogu odoljeti, idem da odmorim malo do sahura. Pa ću ovdje lagano da završim ovaj video, a vam od srca da zaželim sretan i hajirli post i sutra.